Danes v centru imamo gasilsko tekmovanje v vrni tehniki. Prisotnih je 10 ekip iz cele Evrope. Imamo ekipo iz Barcelone, ekipo iz Belgije, pa ekipo iz Zagreba. Imamo tudi 7 ekip iz naše Slovenije, tako da je kar akcija. Tekmovanje poteka na 4 lokacijah. Ena lokacija je na NLB-ju, druga lokacija je Čopova MGL, tretja lokacija je čez Ljubljanco in četrta lokacija je RTV. Veseli smo, da smo se ponovno srečali. Drugo leto je to. Res je naša želja, da postane to tradicionalno druženje. Bolj kot tekmovanje je to druženje. Prvo mesto, first place, Belgium!